bazar thlir tu ta chi bai ule December ni somni pariat kan lo chong kai le ta kumin February thla tanga in tran to Ukraine rama in do na chu ala top theilowa Christmas lai po in chol hlei theilowa Ukraine rama mi pui makta duai tam tak chuan khowot nuaya bompuak ri le in do thona rikara Christmas an mangani heti lahin Russia ram foreign minister Sergei Lavrov chuan Ukraine hena thu to pasoita Ukraine chuan Russia thil phut te ti hlotin chuan in do na to panga ani lo chuan Ukraine malam hun chu Russia sipai te kutain ngatang ati Lavrov chuan Ukraine chuan an ta na thaturan du tak setani chuan Russia du dan zom mai turin na hriat tira Ukraine ramin ral thuam hlo oma nei lo na tur le heram atanga Russia ram le kan ram bung thar ta himna ta na hlo oma lo chu lo na tura kan rot na chu ala pa ngai renga chu kan mel ma te hian hra chiang hle ni ti in soitur dang wa om lo kan thil phu thi in ta na thatur ania ti hlo ting mai ra u ani lo chuan he boina hi Russia sipai ten an du danin an ching fel mayang atiani chanchin bumi ten Ukraine ram boina hian engcheng nge o don ti an zo na chu Lavrov chuan Ukraine ram hruai tu te le an hnungom USA te kutain ngat ti na chang bok Lavrov hian Ukraine in do na chu USA na hlok pui bera Russia le Ukraine in kara boina hi top mayang ti hlawin USian boina a top mai lo na turin thei to ba chu zela ale lama hlok na lo tel charcharani ati bok TASS news agency nan kom na Russia ram foreign minister Lavrov chuan US le NATO te hian Russia ram ti chet tumin man la a indona hne na chan tumin na satakin an beizelani atia khothlang lam ram te chu thok khowin Ukraine president Zelensky chuman ruwa an manga an thunun tlata Ukraine rama boina hi an du dan danin an chinglet mekani ati Lavrov chuan US le NATO rama thopui te chuan Russia chu chakna nei lo top khopati chiat an tum ti hi thuru kani to lo ti soin US le NATO hian an tum bulpui ber chu indona muala Russia hi rei tak tira nasataka chinchawa kan ram hi ti chiat vek an tum ti hi chiang to ni atia US chu Ukraine rama indona hlok pui berani ati bok Lavrov chuan Ukraine rama indona hlok pui tu ber chu US ania Russia le Europe ramte inzom na chut cha Russia mai ba ka Europe ramte chu an thu hnuaya da tumin ma alani atia US chuan hetianga athil tumati hlotlin theinan hian Ukraine boina hi atop mai hlawin na satakin ma la a tharum hanga in beina po zual zel theina turin mu mai rol lova chiang in ma la ni USian za po don lovin an rama ral thuam siam tu ten hun lo lakal zel tura hlok na satakan nei theina turin rom man na siama ral thuam lama inel na om theinan le ram tam takin ral thuam leina ta na suman man nem theinan ma ala a Russia hotu te chu fui porin ral thuam lama in chek muk turin anora an ral thuam leitirin US chuan Ukraine in dona wang hian ral thuam thalna tangin dollar tluk le ding on tam tak ala lut mekani atibok chawni liam ta khan Russia ram president Vladimir Putin chuan Russia chu Ukraine boina ti top na in biak na nei turin a in pe reng ti asoya Ukraine ram hruai tu tele an ma ni pui tu khothang ram hruai tu te chu in biak na du lo tu an ni ti in na lo soi to a Putin a thu soi hi US chuan thu vu thu tak khu ga khu pui chi lo ni in nan soi thung Ukraine in do na hian thlasom pakhata o to a Russia sipai te chu in do na muala an che chedeu ni a soi ani lain Ukraine ram khochak le chimlama na satakin an in do meka Russia sipai ten missile le drone mangan be na wangin Ukraine rama hun poimo sang te chu a chena sa hlea mi pui makta duai tel chuan power supply an nei lova tuin tur an ta chamme kani Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan zantin Ukraine mi pui te hena video mangin thu cha apuang chok thina thotan jana thu cha asoya chuan Donbas biela harsatna na satakan tok meka dam kho chuak turin an ram chuan chakna le in pumpek na satak an mamo ti asoya Russia in Ukraine ram electric siam chuana le pek chuana munte abom chet zela wangin Ukraine mi pui makta duai ko don chu power supply nei lovin anom mekani atia Ukraine mi pui mun le thena mun khat lai chu din mun khir takan ding mek ti nani heti lahin Russia president Putin a chuan thotan ni khan Soviet Union hun lai an state ni thina roi tu te chu St Petersburg Summit of the Commonwealth Independent States Group nain alo mi khuala Putin a chuan Europe le Asia khomol pui in rinalaya omram te himna chu
nasataka soi nginin ommekani atia Ukraine rama boina chungchang ero asoilang lo thunga pon lama tang helai biala himna ti sia tumna hi akuma telin apung tual tualani ati Ukraine hian an ram mar lama Russia sipaite chuakin khochak le chimlama Russia sipaite chu inthiar chuak bok ma se Russia hian tun thlengin khochak le chimlam ram bia zau tak chu ala thunun zui zelani heti la hian Russia ram president Lui tuna Putina Advisory Security Council deputy head ni mek Dmitry Medvedev chuan kumthara hian France le Germany anin dawanga USA atwal chung boina chuakin chumi wangchon Elon Musk chu US president aniang ti alo soilok ve mek bok Medvedev chuan United Kingdom chuan European Union an zom le anga an zom le hnu loka EU chu tlachiain Europe poisa po manzui ani to lawang atia tuna Ukraine ramlani mek khothlang lam bial then khat chu Poland le Hungary in anopang atibok heti la hian India rama Russia mi hosa pani chu hotel pakhata anthia anni pani hi Putin a soisel to tu an ni wangin anthi na chungchang hi khovel media sangsang a soizui a hlo hle Orissa state a Rayagada a hotel pakhata Russia millionaire Pavel Antov le athian pa Vladimir Budanov te chu midang pani nen an thlenga Antov hian he hotel a hian a kum somruk pangana birthday along nge a Budanov hi December ni somni pani zan ni somni pathung jinglam kha na thlenna pindana thia charani a police te chuan zu a in hnem lutuka stroke wangin a thi ni alan thuan soya hemin hnu ni ni December ni somni panga Christmas ni takhan an tof hi an thlenna hotel chong thumna pindan tuk vera tanga ta thla in a thi vele ni Russia in Ukraine run hnu a Russia mi hausa Putin a lamtang lo dewalang te chu maktak takin an thinwal to a September thamai po khan Russia rama oil company lian Luk oil nei tu Ravil Maganov chu Moscow khopuya damdo in tuk vera tangin athlum ringotani khovel mun dangkan thlir zaw zel chuan khovel mun sangsang a boina in mung mek zel ni in alanga Kosovo a chuan an ram chunga omisa khopuya Kosovo ram shwai tu ten an kol dana lung oil avin kong pui an danga heti la hen Serbia ram president Alexander Vučić chuan Kosovo an mi le sa te himna chu an ngai poimo thule an ram sipai te po chulani chon chemai thei turin anin pe ti asoya he thu soinu lok hian Kosovo ram home minister Zelal Svesla chuan Serbia president Vučić hian Russia president Vladimir Putin an Ukraine rama malak mek dana enton mekani atia heng ram panhi te inkar borok hi alum ang reng viawani Kosovo hi sang hazakwa somkwa pariat le kwa indo hnuwa Serbia ram atanga indangan nia Serbia hian tun thlengin Kosovo hi ramsang angin nalapum lova chuti lai chon Kosovo hian Serbia mi singa vel amin Kosovo ram marlaman chenga Kosovo cheng tamjok Albania namte hian anthei angin Serbia mi te hi en rangin anri grab phone in soyania boina po chuak phone EU ho tu te chon Serbia le Kosovo a boina hi chinfel tumin man larenga an boina hi are hlei theilawani China le Taiwan in kara boina po re lo mai ni lovina lumzual zel ni in langa thotan ni khan China in do thona somsari pakhat zet chu Taiwan thirkar hualin an thoka China hian rambung khatanga angai lui ngar Taiwan hi tharum manga opatum ngei ni in langa heti la hian Taiwan ram president Tsai Ing-wen chuan indona ma chon thei turin anin bua se atul ti soin anrama puitling chinte sipaya tan ngei hun chu thalia tangin kum khat ni turin a pot seya remna le muana hi wana tangin naron ta thadon lova kan ram hi kan ven hi mangai ni tuna hian ram dangin an ram zawan tumna wangin din mun la taka kan ding me kani ati China hi khowela sipai nga berram ral thuam po nei thaber jinga mi an nia eng ang poin in bua sai se Taiwan tan hian hne chi ani lova ma se president Tsai chuan president ani anga ti tura hen chu anga wangin khre tak chungin sipaya tan hun chung hi apot seita ni in na soyani heti la hian North Korea le South Korea inkar po atang le meka thotan ni khan North Korea chon South Korea rama drone pangala e tholu tira South Korea chon loka pin helicopter la in do thlo na mangin an uma ma se pakhat ma kap thalawin drone te hi North Korea rama him takin an thlok kir le vek ani South Korea sipailal kangsin chul chuan heng drone te hi atira lo mu ngal theina khol tha an nei lova kap thaturin an ral thom ne thatok lo ti soya South Korea president Yoon Suk Yeol pain North Korea sipai chakna dole tura an ral thom nei te
chak takan tuam that angai thu a soi ngal bok Gambia le Ghana ram boina te Iran ram tual chung boina te po soi tur atam hlea kan soi vek seng thin lo ani impo ni se ba zari lo thlir wangin kan lo me